Assalamu alaikum ardaqlı bizim kanalının görüşçüleri, fermerler. Kutmandı gününüzler menen. Tuğanlar mına jaz ayı bitip jay mezgili jakındap keletat. Buyursa mına 2-3 ayın içinde qoçqor sezon gelet. Qoçqordu alıp dayardan başlay beriңiздер tuğanдар. Keçe ele kış çıkkanday boldu ele, erteң ele күз gelip kalat buyursa. Andықтан biz sizlerge көрсөтө турган qoçqorlarыбыз бар. 3 baş qoçqor бар, üçөө тең кара өңдү. Karanın dağı kızıldığında içinden arkanda bölünüp degende karanın kaçtan öngdüsü tuğanlar. Uşul qoçqor satılат eken, biz uçurda Manas aeroport tarafta Daça suda turabız. Satıkka mına ушундай 3 baş qoçqor бар, birden birde karmap көрсөтүп атат şef. Esi. Andan keyin mınağı birinci uçudan başlayıp 2 diş, kalganı qozu diş. Bul bir yaş kança ay? Em sayıp atat. Em sayıp atat içine. Kuyruk emi çındığında kuyruktun formasıga razrezge öte söz yok. Maşallah. Kaçtan öngdü. Qoçqor çınını aytkanda eti arık, kuyruk öte sonun, butu uzun, boylu qoçqor eken, özüңүздөр көрүп турасыздар. Buna çındığında qoçqor arık. Şef, boyları kança bunun parametreleri? Parametri 94. Boyu 94 да? Dişini көрсөтүп koya alabızbı? Koya alabız. Jünü kırkılgan. Körsötүş kıyım boldu da. Eki çeken. Göründü. Eki qoçqor. Parametreleri 94. 94-95 da. 94-95. Kaçtan öngdü be? Ha bunun bağısı kança olot? Çalışsa sıkışıyoruz bak. Kelişimdүү bü? Bunun bağısı kelişimdүү eken. Kimge jaksa özüңүzдөр surap, sodalaşıp, emi çынын aytkanda bul baya uruktukka, kaçtan öңdü koyloru barlarga emi har bir nерсенин özünүн kardары бар. Ушундай qoçqor издегендерге мына ушул qoçqor бар экен, көрүңүздөр. Кулагын өлчөгөн эмессиз, Ölçөгөн 19 жарым. Метр бар, метр менен ченеп койсок да. Туура эле айттыңыз бирок. Çukurga basıp koyun. Эми канчалык туура өлчөп атабыз, туура эмес өлчөп атабыз, бул боюнча эксперт эмеспиз. Мына 20га жетпейт экен, 19 кило экен тугандар. Болду шеф. Мына боюнда бир өлчөп койбойлу. Нол жерде да 1-2 см ары бери болот. Бул биздин практикадан көп өткөн. Стяжкада турган башка, мойнуну көтөрүп койгон башка, могу жерде кээ бир qoçqorлордуку бийик, кээ бир qoçqorлордуку могу жер жапыз болот, ошол сыяктуу. Тонкус көп да. Çamalap turup butu koyuldu. Sizki metr çıkıp ettik bundaydı. Yok, 95 çasta. Senep gördüm öyle 95 şunday oldu. 90 buna ayak tuyağın aslında kıstar ayıç. Bu prosta tümtürüp aytken da bul qoçqor. Tuyağda yapıp koyuyorum. Bol. Bunun 95'den büyük çıkıp ettik o. Şunday 95 dep eme kılamız da. Bu men çamamda 97-96 pilus eken. Yok bunun siz 94, bu nerede жүрдүк ko mına 4. Onday boldu. 96 eken da. 95 pilus eken boyu. Bunu uşul жерде ölçödük. Balkim bir жерге olsa 94, balkim bir жерге olsa 98 çıkıp kalışı mümkün. Çene gözüge köp boldu 94 çıkandaç. Kaçan ölçögensiz? Bir ay nari veri boldu. Öz sotat. Onda tiş jargan mezgilde qoçqor söýüp buz ösöt da. Yok arık bu tolsa 18 dan bundan. Boldu maşallah. Jetele baylanç. Görüp koyalım çağırt. Maşallah. Qoçqor. Mana uşul qoçqor eken tuğanдар. Bunun bahası öte kımbat bolboy bana? Yok bolboy. Жеңилде бар экен, Ол байлай бересиң. Тетякта 2 qoçqor бар, аларды да көрсөтөбүз азыр. Mo экинчи qoçqorду чыгарды бери карап. Бул qoçqorду чын айтканда кулагы сонун экен. Кулагынын жайгашкан жери. Уши расположение дейт го. Болду, бош коюң эле башына. Көрдүңүздөр, кулактарында шалпаң кулак болуп. Көзүнүн ылдыйында экен да кулагы. Көрсөтүп коёк мына. Көрдүңүздөр, көзүнүн ылдыйында, тушунда. Мына ол жерде мына моерге олтот да көзү. Көбүнкү мондай болуп көрүнөт. Мына көрдүңүздөр, мына жакшы. Көпчүлүгүнкү мондай болуп калат кулагы мына. Мондай өйдө да мондай боло берет.
Bunun kulağı qancha şef? 22 plus. 22 plus. Ne uzun be kulağı. Men 22 daha dey beringizlerçi. Bunun boyları qancha? Boyu 90 plus da. Razrez takan. Mına razrez he. Biraz ağır almış. Bul tiş jargan mı? Jargan. Qaçan jargan bu? Yemi jarı odat. Tetikden yaşırak be? Yo'q, yemi jarı başladı bunu. Oğuzları işip yemi jarı odat. Mına. Yemi jarı başladı. Bo'ldi. Bu menimcha martın ayağında tuğlan qo'chqor o'xshaydi, bultur he? Buga bağı qo'yasizmi? Buga bağı jengirele bağı qo'yib berayin 60 ming so'm. 60 ming so'm he? Bo'ldi. Bunun bağısın uçundan kımmat buluyor mu o kaçtan? Bundan arzan buluyor. İçine söyleşiyoruz da çalqa. Oldu. Kaçtanға çalıyoruz der. Bunu qo'chqorдун чынын aytқанда құлақтары өте сонун, бойы тиге жете албаса дагы. Бирок ар бир нерсенин кемчилиги, артыкчылыгы болот. Бул qo'chqордун артыкчылыгы кулак жактары экен, сонун. Негизи баягы кулак уши расположение, азыр эми мындай жаш кол сатсаңыздар дагы кулагы сонун жайгашып, коңкосу чыгып, кулагы агып турса бул башка баа да барыбырчы. Бою чоң кичинекей бир. Ошон үчүн бул жагын да бир ойлонуштуруп көрсөңүздөр болот. Үчүнчүсү, чынын айтканда экөөнүн дагы айырмасы бар. Бул qo'chqor каштягы менен, горбоностору менен, мындай телосложениясы менен бул жака чыгып алган. Өзүнүн мындай дене түзүлүшү менен туугандар айырмаланат. Бул өтө эле чарс окшойт, Бул тиш жарганбы? Жок, жара элек бул. Көрүп коелучу. Сындыра баштаптыр, Сындыра баштаптыр. Болду. Уже көпчүлүгү жарат. Буяка бөлүп коюң. Мына өзүңүз өтүп алың. Мунун бою канча шеп? Bunun boyu 94. Точно çarptı. 94, Bir senegende 93 oldu ki, bir seneden 90. Kulağıçı kulağı. Kulağı 19 plus. Kulağı 19 plus eken muna. Bunda emi bu birok jana çım kara eken öң, Muna tuğandar. Jana çım kara, жоң qo'chqor, kaşyaka işteyim degендер bolsa, muna. Üçüncü qo'chqorubuz, muna ушул qo'chqor. Siz qarmap turat. Bul da satılат. Bunun bahasını kança koyuyorsun? Bunun bahası 70 bin so'm. 70 bin, Boyu 94 çıgat. Hoppa! Hop. Kaçıp ketpese oldu bular. Maşallah. Qo'chqorlarni ko'rdingizlar, tetigin qarab qo'yingizlar da bir jol qanday жүрген. Mana tuğanlar. Kaçtan? Eng boyu uzun kaçtan eken de o'zi, bilinib turadi qo'y. Maşallah. Shunday turaversin. Tetigin klichik o'ta ele gorbonosi ekan bu qara qo'chqor. 70 bin 60 bin bahası kelishimdi. 3 qara qo'chqor mana Sayroport taraftan satılып жатат. Tuğanlar сүйлөшүп көрөсүздөр. Mına ушул qo'chqorlar satılат.